Ti napalabas, kasta unay ti apal ken imol ni Chona, edi makita na da Victor ken Criselda iti napanan na a restaurant. Edi makaawid iti balayda, inawagan na ni Victor. Imbagan iti baro nga isina na ni Criselda, kat iso ti ayaten na, gapoy tinapasamak edi kadakwada adwa. Gapoy ti dayta, naglagaw manen ni Victor. Napan iti balay da Criselda, kat imbagana iti balasang, nga uray may sapsapan ti panagkalaysada. Banag, ang nakaburburtiyaan ni Criselda. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela anapaulwan. Si iti barukong. Adda ka di kabuteng mo? Tapay akayat mo amay sapsapa ti kasarta. Ngam itinagtulagan tayo apetya. Kwa. Niya nga tati sumpat ko. Oh, apay anay mayang kamatan mahal. Apay adi mo sungbatan ti saludsud ko. Lumabalin, mahal. Kaya't kong hamin amalpasan ti kasarta. Saan ka kumaunay nga ganganat? Tawan mat mangagaw kanya kiti sidong mo. Malaksid lang, no sikat agawan da kanya. Ha? Kay palubos mo kadimot nga agawan dak iti ikot mo. No kas pangarigan. Saan ko nga'y palubos agoray ka. Di matla turturongan ang tisaritaan ta. Saan ka kumaunay nga agapura amang ikasar kanyak, mahal? Kasla sa anak namin na makauray, mahal. Agdoktor ka Uray tadandanin ti petsa tinaikad din akalay sata. Sige. Italangan na kaumayag iti da ito restaurant. Kabarbaro Juan, Sige, kaano lang nga nag-open da ito Kita mo? Dito iti nakakita kada Criselda kan Victor di Kalman. Anya? Lukas ta. Amuda mo tinda iti apanganan? Juan, sweetheart. Oh. Italangan ang cooking kada ita abrikas, sweetheart. Katagiyaman na. Kamao dyanan nga. Inawakan nakmatlangan iti kasta. Kaya't ko lapok kawan ti panagtuwado ang kanya. Oh. Napaulihimag ka. Kwa, malagip ko lang amin dyan na istorya kanyak ni Mami. Nga anya? Naibagam ka no kan kwa na. Akas lagduado ka kanyak iti panagayat ko kan ka. Ha? Inda nung nagayam king ka? Juan, inaklon ko ti panagayat mo. Iso di lang mapalin? Punasan dyan yaman na panagtuwado am? Oo, na. Mamahatik ditan ngay ayten na. Tanangag konti sweetheart nga awag mo kanyak. Anabayaken ngay iliwag amangag. Kang ronanti pan nakikuwib mo kanyak. Kasi iti dahito akong taway. Naglakalaki din ayari sa lipuspos dito ang mukong. Oh. Apay di mo matankot cinta ice cream mo. Napsugak na minan, sweetheart. Nadamsak sakit ti tinangan iti nakadaado. Kasano nagado ti in-order mo? Gaputa maayatahan na klaunay. Dahil titiyo muna, apa nag-date ta. Talaga, saan ko na may gusto ice cream nga in-order mo? Sige. Kakanan. Saan Hindi mo kahit date ha. Kapilitan na siya akong timangan. Juan, tasayang mat. Ito siya, Ha? Apay? Nyat mapaspasama kan. Maditirusok ko. Dita ka pala nga. Mapala kita siya. Ha? Anya tati mapaspasama king kuana.
Apa ya kas jay? Oh. Saan ko na nakontrol tiriknak? Mati at talaga tirusok ko na. Kasi kayam da ito eh. Rumara ko na. Katagsubli ako ni Tiaya ni Dominic. Amangan mo sa bali pa iti panonoodin na. San abali? Nasayatan tiriknak. Kasano? Dari naman naktupay lang kami di ice cream. Kat nalami iste chay. Naikontra nga ta itirosok ko. Iso akas chay mo't kan tinariknak. Agsubli ako niti ayan na. Tatang, imay ni Victor idi nakapanaw kayon anapan iti shop. Kay anya ti imbaga na. Kunana, ama isapsa palata kanon ti kasar. Anya? Ay sana ang mabalin Isumat ti kunak tatang. Kunak nga orayan tayo matlaang tinagtutulagan tayo apetsa ti kasar. Wayne, tapno awan ti masao dagiti mga anak kada kayo. Uwan tatang. Ngam, kunana nga inton malam. Apan mi kasarita ti padi. Ay, saan nyo kadipay ang nakasarita ti padi amang kasar kada kayo? Saan pa'y tatang? Isu nga income to kasarita inton malam. Wala balasan ka. Apay nga kasla apurado unay ni Victor. Jak na rod maawatan. Kasla, ada saksak bayan na, adi na kayat ama pasamak. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak, sweetheart. O sige, mapanakon. Sige, sweetheart. Ha? Inagkanak. Ada ka tidakas na? Hindi no ta nobi kan? Diyak kaya tinaramid mo, Dominic. Ha? Nurantanak nagkan? Ipakadam kanyak? Sana kasta liblibasan? Tinakawan na kiti agak. Ay. Diyak kaya tinaramid mo, Dominic? Sige. Amok to na maminsan. Sige. Gitakan. Agdo tiyak makustuhan akayat ni Jonah. Iho, kamusta ti pa nagpasyaryo iti anak ko? Naragsakak. Iti pa nagpasyar mi, auntie. Napan kayo kadibat lang nagbuya iti sin? Saan? Napang kami nagpaangin ni Parke. Ket di mabisin kami. Napan kami na nga iti Kabarbaro restaurant. Ado kadimot lang tinakan ni Jonah ita. Kunana gamin, awan ganas na amangan. So basi, tikan kanan na dito'y balay. Ado, auntie. Nasubranan sa apay? Anya? Wan, gaputasan na pa'y nakinan tin-order ko nga ice cream. Ken, nagbakwari so nagtartaray anapan iti banyo. Anya? Andi, sigod ka ti akas dyan na lumasubra na ti mga. Saan bakit? Siguro. Nagmadilang ti rosok na. Iso kasya. Nalabit akas ta, iho. Bayam, kasaritak to inton madamdama. Dominic, kumusta kayo kini Jonah?
sumaysayat madlangan di panakilangan na kanya. Agpaiso, pare. Wen, inawagan nakmatlangan iti sweetheart. Naedit ko pa yan. Kang Ronan, na? Naagkak pa yan. Oh? Saan na kaningang angawan lang, pare? Pudno ti bagbagak, Victor. Naagkakon. Sapay lang ko matangat na kantirik na ni Chunakan ko na. At sa naktunak, burburibolen. At pinapasama ka na kami di. Panakunak, bro. Mayat tumatlangan ang makikalay sa kanya. Mabalinta ka di tiyag sarita, iha. Oh, anya ti pagsaritaan ta, mami. May panggap iti marikrik na. Ah, ti marikrik-nak? Awanan ti sagubanit ko. Nasayatan ti riknak. Nga madanay bagan ni Dominic kanya. Tinapasamak iti pandangan niyo iti restaurant. Ah, kasano, nakadok tinangan. Sa iminumak iti nakalamlami, sa Diyos. Iso siguro tinagsakitan ti tiyan ko. Tingata na lamiis a Diyos nga ininom mo. Tinagsakitan ti rusok mo. Bueno. Adda sa pali. Awanan ti amo ka sa bali, mami. Okay. Saan kanto nga roden nga umin-inom iti nalamiis, iha? Sa amangan. No agma din tumadan, ti rusok mo. Agyaman ak mahal. Nakasarita tamat lang ti padi amang kasarkadata. Wan, mahal. Kat nakaragragsak unay. Nang naro na kanyak mahal. Kaya tinaunday apanawen apanagat-aran ko kanta. Kat maidatag kan tumatlaang tinadagig ng altar. Sapay la ko, ma. Tamatungpal mo to ti Karim Victor. Adi ka pasulisog iti sabali a babae. Oh, apay akas la nakyat ka nakangag iti imbagak, mahal. Ay, saan aday siya tinakaklaatak? No, Ricket, day aso ka bigla at marealim masa iti kalsada. Anya? Dandanik na paatalan. Ah, isumat lagayam. Well, mahal. Pinagpaiso na. Kaya na ibakam ti makagapo. Tasan ko ang natong palti karikan kakasilda. Ngamin, nasuliso ka. Ginityo na. Nagimasa talaga ito sa lamagi. Iha? Ha? Mami? Oh, ano mananday takan kanam? Sa lamagi. Oh, mami, kaya tiyo? Kalangatan. Nasamit. Anya? Sige. Diya kaya. Diyo kayat? Nagraman Naimimas jay sopas alinoto ni Berta a merienda tayo, iha. Diyak kayat ti sopas. Dahil ti kayat ko. Kasta ka di. Makadlaw. Uwan, mami. Kayat to'y anak ko tinaasam. Oh, mami. Apanya ka. Kasla, ada kayat yung maibagangam. Di yung maibalikas. Akit kita andak matlata namang mga niti sa lamagi. Sige, iha. Ituloy mo lang timagan iti daita analsam. Maayayo ako na iti panpanangan mon iti naalsam. Ni mami. Alwadam, amangan no agmadimanen ti rusok mo.
Mayen. Labid lang. Oh, ante, da kayo matgayam. Naimbag nga daw mo, iho. Sumber kayo. Akyaman na. Umay kayo, ante. Agtugaw kayo. Oh, akyaman na. Anya ti kayo pagpalamis. Saan ka namang idasar? Ta mabiitak laan, iho. Adala sa ludsud, ken ka. Anya dita. Anya ti kayo asal ludsudin kanya. Kuha gamin, iho. Sa ludsud ko malaang no... No anya? No... Pakipot latakin ka di anak ko, iho. Ay. Masintir ko ngamin no umay kay Jay Balay. Di mo sapay maigaman ti ramay ti anak ko. Pudno, ante. Sipod inaklon na. Saan ko pa'y anak rakot? Kasta ka di. Eh, Saan ka kading hagul-ulbod? Iho. pudno ti bagbaga, ante. Mamati kayo kumakanya. Aniya. Oray idinag-date kayo. Saan mo anaarakop ti anak ko? Saan? Nga may din tulnog ko, linibas ko ngay nagkana. Aniya. Daya ti umuna apa nangagkuking kwa na. Sipod agayan ayat kamin. Anya meron ti reaksyon na. Edi, linibas mo ngay nagkan. Inong tanak, saan na kano akayat ti panangagkuking kwa na? Ay, nagrigat-gat kaya man ti kastoy. Chona? Ano ka di ba? Pasama ken ka iha. Nagsakit man ang tirusok ko, mami. Anya? Masansan ba't na nakasta ka iha? Umay ka. Mapanta iti doktor. Aniya? Dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yuliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.